Salam Media Sriwijaya. Aplikasi pelayanan khusus warga Kecamatan Kemuning yaitu e-Going, Electronic Government of Kemuning, di-launching Ratu Dewa selaku Sekretaris Daerah Kota Palembang. Disampaikan Ratu Dewa dalam sosialisasi e-Going mengatakan, aplikasi tersebut merupakan wujud akselerasi dari pemerintah yang berkeinginan bisa merespon keluhan masyarakat lebih cepat. Camat Kemuning, Irman mengatakan dengan sosialisasi yang telah dilaksanakan, aplikasi e-Going dapat diakses masyarakat dengan cepat, sehingga nanti ada operator kami yang merespon kembali dan bisa menindaklanjuti apa yang menjadi kendala di masyarakat, ungkapnya. Adapun cara mengakses aplikasi tersebut, warga Kemuning diminta untuk mendownload e-Going di Play Store dan mengikuti alur-alur pendaftaran. Cukup daftar sesuai alur di aplikasi. Kami melalui AIT hadir melayani masyarakat, ujarnya. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration.